witwaga Georgina Rodriguez yigeze gukatirwa imyaka 4 y'igifungo nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge bya kokayine. Ababyeyi b'uyu mukobwa umaze kwamamara ku isi ubu ntibakiriho ngo birebere uburyo ibyo bananiwe guha umwana wabo yabashije kubyigezaho. Papa we akaba yarapfuye mu 2019 no mama we apfa mu 2011 azize impanuka y'imodoka. Georgina Rodriguez yagiye ahura n'ibibazo by'ubuzima byinshi ariko akomeza gushakisha, aho yabanje kubugabura amafunguro muri resitora, nyuma akaza kujya kwiga kubyina mbere y'uko abivamo akinjira iyo kwerekana imideri, aho yabigiyemo amaze kwiga icyongereza mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Amaze kwiga icyongereza yahise agaruka muri Espagne, ari naho ubuzima bwe bwaje guhindukira. Georgina Rodriguez yatangiye guteretana na Cristiano mu mpera za 2016. Uyu mugore akaba yaratangaje ko yahise ajya mu rukundo ubwo yabonaga bwa mbere Rutahizamu Cristiano. Aha yagize ati, bwa mbere twahuriye muri Gucci aho nakoraga nk'umucuruzikazi wungirije. Ibi akaba yarabiganirije ikinyamakuru The Sun, aho yakomeje agira ati, iminsi yakurikiyeho twakomeje kujya tubonana maze dutangira kujya tuvugana twisanzuye, twese tujya mu rukundo ku munsi wa mbere. Inkuru y'aba bombi yatangiye kujya ahagaragara mu kwezi kwa 11 2016 ubwo bafotorwaga batembera mu mujyi wa Paris bishimiranye bahuje urugwiro, ariko Cristiano akaba yaragerageje kwiyoberanya, ariko ikinyamakuru cyo mu Butaliyani cyitwa Ci kiza kumutahura. Aba bakomeje kujya bihisha ariko baza kugaragara mu ruhame nk'abantu bakundana ubwo bari batumiye mu birori. Bidatinze Georgina yaje kwibaruka umwana w'umukobwa yabyaranye na Cristiano mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 2017, hari tariki ya 12. Uyu mukobwa bakaba baramwise Alana Martina, aho Cristiano yabitangaje yifashishije Instagram, aho yifotoye ifoto yerekana uwo mwana bibarutse, ashyiraho agira ati, Alana Martina amaze kuvuka, bose Jeon na Alana bameze neza, turishimye cyane. Nyuma y'imyaka 2 byaje kuvuga ko aba baba barakoze ubukwe mu ibanga babukure muri Maroc, ariko baje kubihakana. Mbere y'uko Georgina ahura na Cristiano yakoraga mu iduka rya Gucci. Kobwa bwakuriye amaso ya Cristiano ubwo Cristiano yinjiraga muri iri duka ahakirwa abantu bakomeye VIP. Abo bombi byatangiye kugaragara ko bakundana nyuma y'amezi make kamera z'aba paparazzi bafotoreye mu mujyi wa Paris hari mu kwezi kwa 8 2016. Nubwo ntawe uzi igihe bamaze bateretana, ikizwi nuko bagaragaye mu ruhame kwa 11 2016. Tariki ya 23 Gashyantare 2017 Cristiano yateye urwenya ari kumwe n'inshuti ye agira ati, uzitonde kuba wapostinga amafoto wegeranye na Georgina. Uretse umwana umwe yabyaranye na Georgina, Ronaldo afite n'abandi bana 3, ubwo bose n'abana 4, hakaba harimo 2 b'impanga aribo Eva na Matteo. Abana bavutse hakoreshejwe ikoranabuhanga nabo bakaba baravutse mu 2017. Imfura ya Cristiano yitwa Cristiano Ronaldo Jr. ufite imyaka 8, mama w'uyu muhungu we akaba atazwi. Mu kwezi kwa 5 2020 Georgina yashyize ifoto kuri Instagram ahekenye shikareti aherekesha imitima agira ati, umukobwa muto. Aha abantu benshi batangiye gukeka ko yaba atwite undi mwana wa Cristiano, ariko uyu ntacyo yigeze abivugaho ngo ahakane cyangwa yemeze ko atwite. Georgina Rodriguez kuri ubu n'umwe mu bagore b'abakinnyi bakize kandi abayeho neza, kuko uretse amafaranga Cristiano amuha bivuga ko arayo kwitaho we n'abana, uyu mugore nawe agenda yinjira agatubutse binyuze mu bikorwa byo kwamamaza agenda akora, dore ko nubwo yashakanye n'umukire akazi ke ko kwamamaza imideri atigeze agahagarika. Si ibyo gusa kuko Instagram nayo imwinjiriza atari make. Birumvikana ko yatangiye kwigirwa cyane kuva yamenyana na Cristiano ufite agahunda yo kuzamugira umugore byemewe n'amategeko, dore ko Cristiano yanamaze gushyira Georgina mu gitabo cy'abazungura b'umutungo we, igitabo cyari kirimo gusa mama wa Cristiano, Maria Dolores. Georgina yagiye kandi yitabira imikino myinshi itandukanye Cristiano yabaga yakinnye kuva muri Real Madrid, aho yagiye agaragara yicaranye na Cristiano Jr. Si ibyo gusa kuko anitabira imikino myinshi ya Juventus umugabo we aba yakinnye. Uyu mugore kandi yanashimiye umukunzi we ubwo ikipe akina muri Juventus yatwaraga igikombe cya shampiyona, aho yanditse ku rubuga
kuba wongeye gutwara igikombe turagukunda. Uyu munyamideli kandi yari ahari kugira ngo ashyigikire umugabo we mu birori byo gutanga ibihembo bya FIFA Best Award mu 2018. Mu gikombe cy'isi cyo mu 2018 Georgina yagaragaye mu mikino ya Portugal yishimira Ronaldo uko ari kwitwara. Georgina Cristiano akunda kwita Jewe yashyize ifoto ye yambaye umupira wanditseho nimero 7 maze aherekesha amagambo agira ati komeza utsinde Cristiano turagukunda. Nawe ushobora kwibaza niba ubuzima bwawe bwahinduka igisubizo ukakibura, ariko byose mu buzima birashoboka nk'uko byashobokeye Georgina Rodriguez akaba mu gucuruza ibicuruzwa by'abandi, ubu akaba ari muri bamwe bavugwa ndetse babayeho neza kuri ubu ku isi.